Baba Nhlanga lapho ngibani igama? Bekithemba Makungazibanda. Bani? Bekithemba Makungazibanda. Ungaphi la? Ngihlala ku-27 nearby kwe-booster. Ungala. Mina ngisasivumo kithi. Okay. Injani iye uyidlale njani? Iye ngidlale kuhle labantu bonke. Ngizange ngibone umuntu oxokozele kimi kulo. Ukhaleleni umnyaka lo njalo sentata kusakade. Angikwati kuza kusa kunjani nje wanondlala engaka. Wona umnyaka ophelileyo ka2024 ubunjani kulo? Hayi mina ku24 lami ngiphushele kwentotoba njengomuntu oluphelele. Ulonkosikazi? Ngiyanthetha. Ungabi mama. Ukhona ngikhaya. Manje usuchama daba usungafika ngendlela. Ukuyafika endlini uzafika njani ungalasithwala? So lapho udika isithwala sakho la? Unganika. Hayi uzahamba la endlini. Mina Unkosikazi umelele phela endlini. umelele khona ngimnike kona Yamnikana. umnikazi wakhona. Yamnikana. Yena aphinda adle khonoko nami ngiphinde ngithi sendlambile. Kuyini yamnika khona? Sembambi repo phela. Uyambamba umphathele ukudla wona ufuna ukumbamba? Mina ngimnika isithwala. Uyamnika isithwala? La unithembile ngangekho soyakwati ubaba uyabe. Kanti manje uthola ngalutho yamnikana kathesi. Ngiyacela ebantwini bangiqhubela abantu benkosi. Usuyambamba nxa Angimbambi. Ngiyacela. Ngiyacela. Awune ofunayo. Amafunayo. Abantwana bangaki? Mina. Omunye nangu i-first born. Udlwana umfana. Ndo duze kwakho. Okay, abanye banga. Abanye akula muntu endaye mina. Abantwana bangaki? Hayi nabantwana abangu-8. 80. Banga. Baseziswini abanye bayaphila. Hanimba labantu engihlala begumeni. Basala nguwe. Abanye anti ngabazukulu. Bazola Empilo kodwa ukhalele ngo2025. Angikhangela ukuthi kube mnandi. Sikholiseni kuhle. Abantwana ilifa labo balazi inkomo, yini ulazi inkomo? Inkomo kangila nkomo ngiyathatha mina. Lana manje awachila nabantwana ilifa. Abantwana bachiyela ukufa bagebhele mina. Awabacheli lutho. Hayi. Wena Abasebenzele labo. Awulazi isifuli. Angilazi. So kumele basebenzele. Kodwa mama uyamsebenzela ekhaya. Ngiyamsebenzela anti lokho ngabafana kube kufuna ukudla kwakho. Vele kufuna iskafu night. Esikayise. Ngaze kubuye kudaka ufuna ithwala kuyise. Awuxoxe njani? Ungaxoxe egumeni. Ungaxoxa abantwana. Ngixoxa idlozi. Hayi yakuzwa. Manje uchamba namazinyo ayanga. Amazinyo vele phela kudala ngangivele ngalawo mina. Uneminyaka mingaki? Nane angona ngingaphambanisa ukuthi ithupha kangilayo. Ulengeke. Kodwa bamlabo 80. Ule 80. Okay. Xa ule 80 uthi uzelwe ngawuba umnyaka. Ngizelwe ngo1957 calculator khonapho. 19 bani? 19 bani? 1957 mhlaka Nxa uzelwe na 57 akafiki 80. Calculator wena. 57. Calculator wena. Ayafiki 80 ngongo 57. Ithi lama 60 something. 60 umbe. So umuntu opanitshwa yime namacala. Angizwa wena phezulu. Undadi. Angizwa wena. But awula 80 phela wona. Ngicala lana. Awula cha. Ngiyafana labantu abonayo. Hayi, uzilungile. Hlala nemgoqolo sihambela la. Ufake izandla ezikhwameni ngani ngutsotsi. Yindala urerekeni. Rekeni yani. Abantwana lezi bakubona ukhuluma nomama lo, ubudinga nomama lo. Umama lo vela zange ngimthini. Hayi sikubonile ubambane nomama lapha ekhona. Ufuna ikatali wena. Umama lo namba. Abantu mamakatali lisipanjana ranking. Ngubani umama lo ubambane la? Angimazi mina ngihamba. Abantwana bakubonile bathi icela ukhuza ubaba. Babuza abantwana. Bathe khuza ubaba. Banga.
kanti umama lona unga bangapha abantwana bakhona ngithe lapha lafana bangaki bangaphi abantwana bangaki bangaphi omama wangikhona lo abantwana umama lona uyali wozongena ungena imnandi ngomahlabela wozongena wona ngangumthakathi lami ngiyafika alright uhambe kuhle khulu kanjalo la umfikise kuhle alright